I da, ljudi, pre početka videa, izvinite zašto mi je bagovao Fortnite. Samo da ljudi, nemam dobar baš komp, nemam dobar vreme da sam imam Minecraft i to, tako da izvinite. Dobro ljudi, najnovi video, danas ću iznenadim mog druga. Kao što vidite, mi igramo sad Fortnite, ili na copyright, da ne se. Znači, kao što vidite, invite ću ga, sad moram da sad krenem da ne. A invite. Znači, Outfit je dobar emot. Želim da imam. Imam te, a ti? Nijedan. Kakav ti je ovako chicken? Outfit bi volao da imam, ali... Ne se... Šta? Zezaš da si mi giftao to, vrat. Šta? Nisam ti ja ništa giftao. Znaš da ja snimam video, kao ti iznenadim. Ono, snimam video i zato sam si defenao. Jesi ti provagao da sam se ja defenao? Ne, brate, ono, baš sam, nešto sam čuo preko tvojeg mikrofona. Ljudi, inače u editu ću da smanjim muziku, tako da iznenadio sam te opet. Tako da ljudi, inače ako da čujete zašto imam ovih Limaxa, nemoj da On mi je apsolutno giftao, juče mi je giftao Gold Digger, a danas mi je giftao Outwist. Pa dobro, aj to kad si sreće. Dobro, ajde učuti od do javim. Ljudi, to bi bilo to od ovog videa, nadam se koji ste uživali, ostavite like, share, subscribe i po.